Салам достор, Бишкектеги эң ири автоунаа базарындагы машинелердин бааларын айтып берүүнү улантабыз. Бүгүн 6 декабрь, базарда аябай адам көп, машинелер да көп, алуучулар да көп, сатуучулар да көп. Mercedes-Benz 220 кузов S500 Long оригинал пробег деп, бирок пробегти жазбаптыр. Чыгарылган жылы 2003, коробка автомат, объемы 5, расход 10-15, газ оборудованиясы бар экен, газ, бензин. Телефон номери 0554 990. Капля BMW 528, японец. Пробег 254 миң экен, чыгарылган жылы 97, коробка автомат, объем 2.8, все опции, все работает деп жазыптыр, баары иштейт, бүт опциялардын баары бар дептир. Баасы 3800, байланыш номери 0557 99 33 90. Mercedes-Benz Ешка 320, Elegance, пробег 170 миң, чыгарылган жылы 96, коробка автомат, объем 3.2, расход 8-13. Японец, Япониядан келген машина экен, $3800 баасы. Телефон номери 0500 301 000. BMW E34, эки объем 520, чыгарылган жылы 93, расход 8-10, баасыны жыртып коюптур. Телефон номери 0707 310 634. Audi S4, чыгарылган жылы 92, объем 2.3, автомат коробка, 160 миң сом сурап жатыптыр. Телефон номери 0776 56 55 52. Чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Ford Mondeo, жылы 2003, номери 0776 455 333. Mercedes-Benz 210 кузов, чыгарылган жылы 95, объем 2.3, плита мотор, 210 кузов, баасы да 210 миң сом. Телефон номери 0705 24 50 81. Volkswagen Passat B3 92 жылкы, коробка механика, объем 2, карбюратор 95 миң сурап жатыптыр. Номерлери 0771 48 40 01 0500 48 40 01. Daihatsu Quarry, чыгарылган жылы 2003, объем 1, механика экен, алды тартат, электропакет, электрозеркала, корректор фар, ABS, баасы $1900. Телефон номери 0700 37 40 77. Audi 100, 86 жылы чыгарылган, объем 1.8, механика, баасыны жазбаптыр. Телефон номери 0556 07 0015 0705 45 50 66. Volkswagen Passat B3 универсал, чыгарылган жылы 90, объем 1.8, mono пресс, расход 7.8, баасы 140 миң сом. Телефон номери 0555 01 86 20 07 72 79 70 70. Дагы бир Audi C4, чыгарылган жылы 91, 2.3 объем, коробка механика, центр замок, вложений не требует дейт, баасы 160 миң сом. Телефон номери 0705 12 29 22.
Mitsubishi Space Star. Çıkarılgan жылы 99, mekanika. Объем 1.8, диски в подарок. Дискаларын берет белеке. 0705 25 02 42 номер. Баасы $2,500. Volkswagen Polo 2001 çıkarılgan жылы, коробка механика, объем 1.4, расход 6.7, баасы $2,900. Телефон номері 07 72 66 09 67. Audi S4 93 жылғы, объем 2.6, механика, баасы 220 000. Телефон номері 07 09 88 39 07. Ford Mondeo 2004 жылғы, коробка автомат, объем 2, расход 8.9, дизель екен, басы 150 000 сом. Телефон номері 07 71 82 20 07. О, Nissan Patrol же Nissan Patro деп айтышат кейбіреулер. Шығарылған жылы 92, коробка механика, объем 2.8, турбо дизель, оны 12 ичет деп жазыптыр. Же алмашам, центр замок бар, баасы 5500. Телефон номері 0703 707 658. Deolanos 2000 жылғы, объем 1.5, баасы 130 000 сом. Автомат екен. 07 78 03 04 84. Deo Matiz 2008 жылғы, объем 08, баасы келишимдүү. Телефон номері 07 73 72 77 71. Volkswagen Golf 3 93 жылғы, пробег оригинал, объем 1.6, расход 7.8, центр замок, баасы 160 000 сом. Телефон номері 07 08 75 53 59 же 13 59. Дагы бир герман автомашинасы Passat B3, пробег жазбаптыр. Чыгарылган жылы 91, объем 1.8, коробка механика, расход 7.8, баасы 165 000 сом. Телефон номері 0706 73 71 11. Mercedes-Benz 210 2001 жылы чыгарылган, объем 2.2, CDI, дизель, баасы $3600 екен. Телефон номері 0770 00 19 30 0704 57 78 87. Audi A6 чыгарылган жылы 2001, коробка механика, объем 2.4, $3600 баасы. Телефон номері 0778 74 05 24 же 0708 24 05 74. Mazda 323F, пробег 240 000, чыгарылган жылы 2002, механика,
Объем 1,6. 7-8 литр ичет деп жазыптыр. Жаңы аккумулятор коюптур. Автозавод бар экен, сигнализация. Баасы 2900. Номер 0700 304 230. Nissan Almera Tina автомат. Бензин. Чыгарылган жылы 2001. Автомат. Объем 2. Расход 10-11. В хорошем состоянии. Баасы 3300. Телефон номери 0553 1608 90. БХ тройка 2003 жылкы 2,5 объем автомат. Баасы 3800. Телефон номери 0708 24 28 24. Mercedes-Benz 124 кузов 92 жылкы механика. Объем 2,3, расход 8-12. Баасы 110 000 сом. Арзан экен. Телефон номери 0704 35 70 02. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Ой пикирлериңиздерди күтөбүз. Саламатта туруңуздар.